Hai menaze ting choma I zaiklum yawang riamene na mai hatset kyu zing kaise sna ting kum chana zeng kaise mingeu kamai ting chwa kidere insa paulia gaira dali Northeast State Assam ge Raizor Dalgu Chief Pew ze Sivasagar gu Legislator Akhil Gogoi Nanznai Rimai ge Assam ge Zubin Gar Saidibet Deugine Nimnim Rame Benai Musician Aze Pukanze Klozema de Tuklemakze Mpetkara Hange Assam gu Chief Minister Hemanta Biswa Sarma soge Rangai Dele Zakatu Dele Public Haimana sogene Za Akhil Gogoi ne saza Zubin Gar Saibet Deuge I musician Aze Pukanze Ma de Takasya Tugay bang gali zekatudli Aze pukanze empet kara hange Akhil Gogoi runne kibrun magze artist mramazdu empet kara hange Aze pukanze memorandum samro lupeze Gorchuk police outpost kamrup metro ga pechangali zedu kachuli Zane Zubin Gar Saidi beti deugine investigation luze Singapore ge Northeast India Festival ngira hange let kaibe pe chief organizer bezi Assam gene Siam Kanu Mahanta ki gedu special investigation team SI team ze CID mena ngabe ze mama kakatai le zedu kachudli sewang bege Siam Kanu Mahanta ne Singapore Zubin Gar ze Northeast India Festival kahangi bige perform te zahle te hange ngotale zakachudli Zain Assam ge halu tu chimra me artist mra menedu Zubin Gar saibet deuge investigation loze justice per hange demand to le achudli churun magze Goa hati ge CID office ge letu chima musician Siddhartha Sharma bnai Northeast India Festival ngira hange Singapore ge let khame organizer Siam Kanu Mahanta pere ge du complaint file te le zedu kachudli Zana police menen zanai rima higi in chat mingeu higi du Zubin Gar saidi bet deugine sam kamera hange Mahesh Deka Jayanta Gogoi Sangita Das Zana Puja Nirala zedu digali pukuri gena nimdi dile zakachudli Zana Assam gu Chief Minister Hemanta Biswa Sarma ne sajana ka Zubin Gar saibet deuge investigation nu rahange be bopum patkai jebame special investigation team SIT mena te puilak lei designa CID madaga balagai da indule zakachudli Zaimiang samne saja Zubin Gar jating tigene du pahange syaje reheuze luteuze bamkole zakachudli pachu pizen ninkatinge meramene katlami zaindagum taktemi bize plamchi magdale exposegene ai mera me patage kagazaw me zaika bong ngotatin samram lein je nimkam loze sam kamet khule zakachudle Zubin Gar je pahange syaje bamko dele kachudle exposegene raheudu luteuze azina insangna bamle lusdu supporting je hazikna ne pachur hepeta dile je sali Zane Nagaland ge social activist ko zain Naga Mother Association gu advisor Professor Rosemary Zuvitsu ze san sia zai de chen rahangge kedung be bizigine police mena mina hankal ze nimdi dele ze teti be bamai ge Dimapur gu commissioner of police Autulati Mchenne sali Zane police mena sa ze nimni be peuzi Wolonir Longkumar pating kum him reuze de set ko le ze ka chudle naka police magu custody ge la mui zai pe pere ge sam kamet ze la le ze ka Nim rahangya changbze Rosemary Zuvitsune tatiba somaya cybercrime police station Nagaland Kohima ge complaint to be beginali zakachudli pere ge sam saba san sia jane kakadung be sam wang bze Facebook group Unified Nagaland for Christ gu comment section genali zakachudli Zane Nagaland Waka District gu Government Office ta kirmege Nagaland gu Deputy Chief Minister Y Patton numaglui sui begene nkyawang lei zakachudli numaglui sui begene Waka District lungge Government gu Office ta kirmege Nagaland gu Deputy Chief Minister Y Patton nkyawang begin znai rimai ge department ka chamcham Waka District lungge staff members me pnui tangyu ge mina hankreu zekna wangmak bangau dali zasali zana wai peton government office ta kirame Waka District ge nkya rogai beze horticulture department public health engineering department district planning and machinery department zana land resources gu department office ta kirame ge lei zakachitli mina hankreu zekna me wangmak bro ge horticulture department ge mina hankreu zeket bam ge mina hanket wang malai za chudli PHED gu office ta ki ge mina hankreu
himreuze knapam roge mina hangkat wang maglei za chudli planning and machinery office ta kige mina hangkreuze madai bam miga hangmingye me wang maglei za kachuli land resources office ta kige mina hangkreuze ksna staff me bam roge mina hangmingye me puni tangye wang maglei za chudli y petonze wakagu deputy commissioner Vinit Kumar zane SP zaka chamchame lota ho ho gena be bora mene ngoro lei za sali za India ramgu center ne Manipur Nagaland zane Arunachal Pradesh te kakleu zai kakbok be bam ramige Armed Forces Special Power Act AFSPA gu hindi ze kesru khangya kaisi gai kakdai deli ze kachudeli za Union Home Ministry ne samchi changai bizen znai rimai ge North State Ipo State kachumge Armed Forces Special Power Act kesru khangya kain dogai kakdai bigeze Manipur ga police station kreuze kachum sauza state lui kai gai kakdai le ze chudeli zane Nagaland ge district skui kakle be bam cham cham ge banai police station kai cat areas district mingyu ge le ze kachudeli zane Arunachal Pradesh ge tirap changlang zane Longleng district ge banai Assam je hanam right be bam Namsai district ge police station areas kachum ge le ze kachudeli na kai po hindi Indiaram go Union Home Ministry ne ke sru khangya kain dogai kakdai bize wangrabe baikyu hezi ketgene seuze ke sru khangge le ze kachudeli Nagaland Zunheboto district town lungge nagame mangme non indigenous korame bamrame dage student registration fees hangge kacharangkang lute blamge Zunheboto district gu deputy commissioner Dram Ratsne te tibe bamage action lugule zenting rahang warning pegai dele zakachuli zai disine saza district administration zai authorize government agencies madagurane permit lalai zachudele inner line permit ILP go verify te rahangge civilian zai civil society organization mana IPO ILP regulation te deugena kacharangkang kanzobe lute chilagle zakachudele Zale Ladakh bam hangga state would banai constitution ge 6 schedule pe rahangta tiba chitkyo hzi inkai ze madai sumai ge protest kdibe te bigene protest me protesters me banai police me kage kakale be pezza chige protesters me minna hangma dai me chadi hangrek de set pere me ka hazam bzigene activist banai education go reformer sunam wangchuk ze police mene nim dile jaga chawdile Tiga protest te begina local BJP office taki rames do te shandi dele ja chedele wang chukjen ka under national security act gu hingde kangena nim di dele bchog bangge kai gu menu bammak da mete ta gu me baza chimre le ja saling Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne Bihar ge hapui maran chiteun chigai ja znai rimai ge Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana scheme video conference ge ne let pet betate go dele jaka chedele chiga railang ba installment hapui me Bihar ge bamme ngora hangge tele zeg dalu me lakrak sna ja mingye me hangge mina hangket ge kacharangkang changkreu pe pakai dele jaka chuli Za Ukraine kadege hreitu rahangya tarahang Russian army spy hang India meze lubige na karyadu Russian army spy ge Ukraine meze hreitu rahangya tarahangya India meze lube mina hang kaises na lari leje achuduli India mene Russian authorities meze znai rimai ge Indian national me mina hang kaises na ka Ukraine meze hreitu rahangya tarahangya Russian army spy ge tegyu kaize bamram le neze petkam ga rahangya rangai leje saling Aigina na mai chitkeu zing kaise snating kum chana jeng kaise mingeu kammai ting chua kedere insa polia bza loi ga radlei pigai jeng kingai ni melini je todlei hai mana jaklum